Namar ka jingbam patla bandon ni jing thau beti kenai ka met beriau hakari India la ka deh ka jing thau ki jan phong ni juti kebelatip kum ka body size chart. Na kaliang ketenat terekam ke sorkar pedang kata ketenat textiles. Ha ka jing terelang bat ka National Institute of Fashion Technology NIFT kala sedang dak ke program banjim ke jing thau ke met jingki beriau bat ru iki kejat kebelatip kum ke India Sizes National Sizing Survey. Na ka benta arpusan hajar ngut ki beriau ha ka leng ki jela kari India. Hagani kekenti nak kalian ketenat textile serengkat bat ke NIFT hadian bala pendap ya ki survey bantau ki met beriau Mumbai, Calcutta, Chennai bat kiwe-kiwe. Kala pai kemat pat sa syakatan ctai lam mi ngi ha ka bala jet kenong ba Shillong ban penlong ya kani ke survey. Ya ke bala sedang ha ka Union Christian College UCC. Ha ka ba pediang kumba pras pangut ki beriau bani syembentah ha kani ke program. Na kaliang uba damon lendam kum uwe udkot jang NIFT ule tu bakani ke jing temu jang tenat textiles banchim ke jing thau ki met beriau hagari India kalong banio ke jing thau ki babiang haba pen mi iginu ki mar phong kum ki jan ki juti bat ki we namar brosh kata ki nong India hi ha bagi thiet jing thiet kum ki jan phong ni ki juti ki haban penia ha ke jing thau ka ba na United Kingdom lani ke bagi tip kum ke UK size ba ubriu nong India dingi thiet ka jan ka juti ngimdan ka standard size Yang idang ong ida thiet adu ka juti mtang nang ong hi ai ga UK size 8 na size 7 dingi thiet ka turun dingi thiet ki jan idang deh company benabar ki Bata ki Liberty ki Marks and Spencers ne kita ki company ki ba define ya ka size ka jungi di lingbagan ki persyang juga Ministry of Textile ya ni ka program ko ke India size ki persyang ban wanra ya kata ka standard size jong unong India na do north south east west kani ka dewa kolong ka extensive kata ka ba ki research bikile tambah not ndai ba barokhat inong India kilaban participate ni tang alpsana jar ngut na barokari kilaban ya sibenta di kawai kalong ba beling wanra ang ni po Meghalaya namar ba ka Meghalaya kalong hi ka hub jong kita ki north east ki bukan na kilong ki kena pule ne kilong ki bring betre po office ne ki bon ki betre po ki bank ki basa kelang ke north east ki wan betre ni di nak ta daw ngi syamba kani kalong ka chaka ka ba la ban lumi ti ki jak brio ki ban represent ya ka size ko jong north east Indian